At this moment, I was said Dr. Peter Otokunor, our Director of Presidential Initiative in Science and Agriculture. I was watching by render state apology Emma Ghana cocoa farmers if we say. And someone could generate cocoa from what I know. Ghana boys, it makes sense. I'm a run on Odia Hinkai. Any TikTokers, answer betrayal. In fact, we could not ye do Otokunor any betrayal because said that this pimpers for the dear Otokunor. There's a canal worship. My radi jave. Remember, you would watch the wage amame. Ewo conversation. How you Penyah broke me. The mess was any demo. Over like if video, no doubt about subscribe button, some back the verification connectors up. The some better wage amame. Ewo comment section of Baswa. Not sure for any be action. You will crom here. And at the NDC government, they make almost promises for 2024 elections. Emma almost promises no. Na omu ko akonyan omo bedibida. Omo nim how a name city. You know, how a BBI influence our economy. Omo nim we nyina. But on top of those things, they still made their promises known to Ghanaians. Emma, one of their promises was say omo raise producer price for cocoa to a standard of what? 6,565 million. Now, Mamen Kai win Simbi. Yet, 2016, John Mahaman's government, Elusi. And said, you get a say, which the Kufa say, a Kufa the bar, but no way, no may excuses be. I say, you buy and then this government, I sell mine, no matter destroy economy, no matter you say, no matter you say. You saw all these things and you made your promises into Wabano. Yeah, you don't come and be shifting blames. About whatever it is, I'm not interested in arguing about the correctness or otherwise of statistics. The bottom line is that whatever terms you describe this economy, you were fully aware of its state before making your promises. So I hope you will not use these statistics to form the basis of justifying when or why he's not going to be able to implement the promises. We'll hold him to his. Oh, no, boss, any get can speak to the Kufado. But I was saying, this government never turn us, you know. 9K 20 cocoa by go 65 million. Oman Timiantum. Omo buy na cocoa board as source, but Oman Timantum. Now, world market price is what? Almost ababetes. Oh my God, this is not the first time. 2017, El Kufado Tina Kunyaso. World market price for cocoa as a but El Kufado government was able to maintain the price. He was able to maintain a price of what? Bag of cocoa in Ghana here, one so. But NDC for the omo buy no omo ababetes. Amomu defense and they say world market price as for ati. Meanwhile, saying get a Kufado say Orban, only near my team influence economy, any how NDC government is a sell man. On top of that, I no make a promise into about on your I want me shift to blame. But NDC government buy and the almost Ghana for yen say world market price and influence cocoa any other day. ATNTS yena omo entity so. I'm omo make defend every na I'm so mo Otokunor. Ego pie omuram. Oh, on na muram ada no bofo na muram. Ana o meet cocoa akuafo no e kan sem ana 25 million na ye aban toro no e better se na Kufado 31 million. Otokunor as we gabi gabi. Hey, how can you tell me that 25 million 2,500 is better than 3,100? Say what they say in obi boo for so cry yenam. Let's apply common sense and simple logic. Yenam nipa mienu ani akonya sika wo fom. Sika akonya aye no 100 million. 100 million no. I was saying a fair share 50-50 tika we 50 no we so 50 million. Ana me na sika me koto fire ye nyina ne hu e ba me koto fire no. Me mama 20 million. And I say me mama 40 million. Me mama 40 million no. Na obi abeka so me nya down for pa me 3 more than answer me no nam kra nya 100 million. I was like at least more 50 and na system million kra no. Me ma 40 million enti bra ne be di mechi forget we ne be di me mechi. Ana kodu onu na kodu onu chi na ana ade chi ye moso nam anam konya 100 million. Munya 100 million no na onu nu mom abema 20 million. No asa ka kire wo say me 20 million na me de ma ono eye papa eye kama. Esen enura akwa we na nu konya 100 million na o ma 40 million no. Ase we pa tax mu Otokunor ye ka kire hwan. Ye ka kire hwan. Na defense no Otokunor ebeki no eno ano di Ahenkan. Ene TikTokers omo abeke kan o ma dwen a kire no.
Akiafo, you, a word market to honor, and what so, and into number is dear sorting. Cratchy, Singapore, Yantiasi, Entiasi China. O Matis so honor, Nessa moon 3,000 number by Muntimia, 3,001 neck for the year, momented, because Nana do not test on. Na word market on to face a problem, but no on make sure say on find any blank cause you could go for so be try the possible best so be maintain it sika no be done no want to so for big come copim sense a baba obetum mo be there almost catch your money say me fan sad 9,000 I was say kuku for nya 6,000 na omono enya say 3,000 na mbe dada kuku for na mo catch mo 6,005 and munya mo gidi no beto abana mam na dey wo Singapore we gina be catch say dey almost one month ase say MPP from penny for no mo kuku board honom no so o ma disika mo me enche wo mo de make an or some tia say MPP from penny for no mo kuku board wo first na mo betu wo mo so mo disika me say mo me enche wo mo fa 1 week pay so na mo nya hwehwe mo ne enche wo mo nyina ne enkwahwe mo ne enyi sika ne from ne hu se mo hu som enye sa ye ntia ase because President Mahama ebe ka kire ye say ono so odokoku ani bi enti ye te so no ono so bia ka no na me bu se kuku board for mpanyifo na modano no ye te so no mo so salary no eso ate hafi kwa na me sure se bi ba be ka humpo hwe chama won't me ya chama won't me awo nuamu sweat ni sika ni gold onu akasa ni sika onya ban sika obe show no TV so no ma drag papa na drag no ha ma papa na ho na ni ho wai hata ni sunsum nyina free mu are na MPP for mpanyimfo adisika okoko board na muntime nche wo mo we chese mo boa 2 minutes dem ko hye akuafo na se mo ka mo asem na se mo fa MPP for dia memu am hontom e na papa ne ka kire wo se mo de mu ye justice eti se mo hye na se MPP mpanyimfo no mo da koko board na no o mo disika mo me ye nche wo mo na ye investigation ebesi ne muntime nchi wo bia ebesi ne muntime nchi wo bia nti mo ka kire se sika na ye dia na ka na ye ja no honom no e hwan de ja sa aka no eye nipa nso beja sa aka nti mutimi nka ncha ye se enye nipa nipa nti mo hwehwe sa mpanyimfo na mo nche wo mo ne ehu sa mpa de mo ka na ye no kore omo nim adwuma no mu office wono mo ba pa wo mapa mo mu nyina akose se omo afi no mo fefe no na o ga se panyini enye no yonko ni akra enye akra yonko ne panyini o aboji se wo ye betu ani ntonwi mapa mo wo mo nim adwuma ni mu mapa mo wo mo akose sa aba fresh fo na begum omo hu adwuma ni so ana o mate honom na ye echi omo ka no mo so ekade igu nipa so bra ye nti ase ekwan na na nado ti ase ekwan na nado ti so no ofa so na o maintain ye ti so world market ofa so maintain no e ma akuafo ho to wo mo no mo fa sa kwan na so a koku adwuma ye ya na akate esi so wo china ye kotowe adeche kotowe ebre ne amane hunu na koku na so kra wo betiti efidua no so kra na so mo bebo ede agu ho no mo kra no e che mo fa apafo ba yi enti say 2005 na wade mo ho no hafe na apafo ba je mo de we be do so e be je ne de we ye se be je ne de mo be na sika na kase wo nsem omo ko school omo hwefi omo tontado omo tompaboa de omo hia bia no won fa fo mefra wo aban kan che se o hia pieto ma wo aban won se ni sika onu ane sweat na wo sweat no enu no peso di different adin na peso bu wo mo Singapore fa wo mo sika ma wo mo Singapore me se fa wo mo sika for now no de me catch so na minister of cocoa because 24/7 bia na asie fu ma ono mo yes an chekire no ene enya san so de ene de bia no mo be ye adwuma wonu mo be ye adwuma na de sebeti ate wo mo so mo dwuma sika de me catch one no Ayigo yeah say na so dwafo na wo minority no wo mo say NDC for the so mbetwa wo ma dan koku akua na de omo ye no so atin say boa democracy wo Ghana na say Randy Abe as na so adwo no otukwo no akwaje Randy Abe ntokwa no de aso a na bro so amanfo hye otukwo no Ghana wo dwani ni eni o na nyu asem na otukwo no Ghana for no be oh my god Dr. Otokunor hey we Jesus Christ we tell Israel ni ayo David menini so go fum biem
Papa Randia Bene Coco Body Penny. My forecast Randia Biamna Coco Body, and when you go go via Vocosia. Tokutana Kona Robert Shahu. I do go for Mamma for the catching on the oil. Go from Zeria Kona Robert Shahu, your one go for Manjo, Wellington boot in your back out near the other. And that's mention Randy not a Wellington boot. Sound. And your man who and a Konyano was a Wellington boot. No Konyano the way. Akunya na mse kuafona na de ba nyo no so akoye enu nga te mo fa nkona gogo fo mi fa akonya o so no bia wonim sa akonya bia ya akonya nti ono so tena so akonya bia ya akonya nso nzu ya mfa akonya roba sha won kwafuom ada we akuafona o sa enesi akuafona dem edu ma de koyi ba ese si o aba onye ni pa to a emom nyo no randi na so akonya no se wo di free kan ada de akuafona a se japani aba o kwa me ye fia wo we ka ye fia wo mi ti si akwa me kwa abo anya ko nyama de mo na ne ma sesam obi to ni plate ne ma se minya ho na me asom no what has it be no ntinye se bia ma se kura me kwa nje okuma se no mini plate and then mama me ira kofa ba se bezu ase kwa de amona kofa ba tu se bi pepe but the lady wo to anu wa didim but wo de ba no so be dibi e ba nje wa David but the guy run this to kwa ekoko fo na go say kunya mu di be di aso musu me fidi da bi kokoko fo mi emfa kunya se nko ho na de nje around the asma ba anopa ya mekan ene people na meka bidia ayam fato ne say na nkoro ne nim si ye kana sem ya nto anka nko so wan se otuko na agbawura kokoko fuo awoni kokoko akuafo ko kasa se no ne pa yo se jeje mu no se hwe 3600 no 2005 ne ye eje 36 no meta gogo school we what that ye akuafo ya dweno gogo akuafo ne de omu tara we se obi a wa school about doctorate etimi ka check Ghana for say 2500 3600 no 2005 no 3006 ti another employment no say akweda me month ya wu the month teacher would them eno manga za 20 sim se do yo gogo kede onye pa to o wo former na parliamentarian ba ho ya ba the press conference we share so ti another employment na on so share the yellow atade yellow pa na microphone na du koko yi tete kwahye ba hwechi wa bregu ti another employment man na kokoko okuafo ne nchen wafuom e wo eastern region na okọ abrenya no maba kwa bigem no maba akurobo nsu no maba enuobehi no maba nchen na wafuom abo nse manuel tifena ye mbobo si na kokoko fuom kwa na mbobo ndano I see anu an ka jom se mamu ntie Dr. Otokunor ya wona tiko so mecheche nsemu na mo akuafo mutuwe 3600 2005 miti bana no mi je kwa ne yehu na ni mudi na graduate wo chere tai ya na na ben pen for so akwechechi mecheku for say o me ko so ne aba kasa na aba tima sesa na dwen ewo koku obo na wate so na ebi ma Ghana abakwase mu da eviza tete kwashi ko fa koku ede ba o ma we mu yenti koku obo so say fi say nti abakwasem kase a isi ade koku akuafo no to mu wi ade ase koku akuabi ga sen ko opekusie bi ade ama ano na go ori akwa pepper soup ono so moto amon fenti mu koku ka soup Otokunor bien ici bra be matan time be mamumu mukwimu be ma ofumu be ma se wanya won kwase akeka no wahu wanya wo kwase akeka no ne Ghana fo bi mo madwiri mo emre wanya ise de wodi o madwiri di agro na me so mo wahu me de mo ha ma betutu seno o sena yes akrantie seno o sena yes ko bi a oho apaso no me de mo ha ma ne bebo boso tutu ni nyina oni pa fu ne kansem fu ampa o se sen 2100 is kapapa esne 3001 wahu on se mo NDC for mo ye muwa mu binum wona wo se ewa nti wona betia be damage control wahu wona be damage control mukui be ma kwasiafo binum se no mo senye sika
Most munya mama ne demo momo damochi. Oba ware Otokunor we ade pa o. Nti se kwase ampani be ma we nanim huhuhu we. Oda wo so na se ne ho ba. Se wo di wo something no na ne ho ba. Sister ntia utimi gina no. Sister ntia wo ha ya wo nsuro se wo be wo na wo ma ebe sesa akwa mu kwiwe. Akwa nanim huhuhu we ya wo nsuro. Wu mama amanfo hu say ma hyeyechi ene ye matetare ye ko ma say oh beautiful baby sister mama musa wo se kwase ampani be ma we nanim hu ti wo ne wo na se akwala no nyame amfafie na se akwala no kose Otokunor sister ndi ugidi se obi be hu no ubai na waso ne nsa ode ne nsa so ne nsam kwa no aye say hello baby ugidi mampa ebomunya de wate anytime bi a wonyim bia no mampa ebomunya de ana asese wo diwa mampa ebomunya de se radie wadawro mo mikura wunam mikuna ni munye enti memma me babia ankose mikuna na Otokunor na kasa minim se wono ankasa obebbo mpa yi aka kire se rade memma me babia ansame ni pafu ne cancel fu Modia muba the MPP abe ne kama na maba be se ni MPP aba be siesie mo se no na MPP be siesie na mo sa be ye no ku na mo sa kan kwase asem se yesi edi nketia o ye nketwa de a o ye general secretary wo se party no wo mu no enye papa enu nti no se mi musa Ghana fo se mukoye yezu eyeza no won paboa na eto achia no wasesa na uduku na ani apa no wasesa obi oye general secretary ma political party ye NDC onu ene ebusa mo sa asem busa mo Ghana for sa asem unya sa video ni bi hwe akoko bi hwe e kire wo se wakoto nkwasiama aba nkwasiafo wakoto nkwasiama ama nkwasiafo kwasia sema kwa ni yenye obia mana me play mind games with farmers a wo Otokunor be mamumu tisew na wo kra aboa be na memfa ni nsusu Otokunor aboa be na memfa ni nsusu wo se hippopotamus anasa wo se dien wo hu ehu papa be mamumu kwi a wo kan kwasia sem ne nsemfo unyaminchia wo ka baby biara wo sanka obusuani bi eye koko okuani a ka beka ko kan kwasia sem se a kire akwakọ organizing crofo bi de onko gira koko ofuo bi mu ebeye na 2005 no eye esene 3001 no na wajimi wanwu wajimi papa Otokunor wanim wanim basaye be ma fu kwasi ampani be ma na ade empanimfo na gimi ti bede na nkwala no so nyimi fo wanim tantan ko pe bi ni bi mu enu ne je nkwasi akeka no fo wanim no fa ko pe bi ni ebi mu enu ne je nkwasi akeka no kwasi ampani be ma se wo be wo nkwasi afo be bu o ewiase ammo be bedi nkwasi asem ante madam awari Otokunor wo ya ade o wo ya ade pa wo ya ade mi tu chema wate minim se ma ye wakukoduro minim se ma ye wakukoduro ebe ma nka so minim se ye wakukoduro bato de ne de aboro so kwasi empani e nanim hu se ne hu ba I can just imagine nanim se tan na wo tibi kese ne de obe tuwa no agawsiwe utimi ma ne kese wo we se nanum kan kwasi asa no nanum se kan
sister me tu chama we ade Otokunor ko bra biem san kwase asem ni nsemfu ni mfe ni masem na wobedi ye no ema me di biem mo antimi ansi antu boho amfa polytank ankosisi emfuo no mu amomo 3001 na na do dem omo so masa abeti so esa kan kwase asem na mo Ghana for no mo mfa nya sua de say na mo hu de ekoso demonstration here and there ye hu ni nyina ye de ni na ehwe ye catch them on a mountain. You ain't seen nothing yet. We the MPPs, yeah, you best survive you. 3 years and I come, you best survive. You best survive because ye nine a chip for Mankasa. You catch them say kwasi ya 4 party we mamu koto aba mom. Mante, alawane ya agency ye betwa mom. Any money. Yamina ane mo tua moka. Wan kwasi ya fo a mugu oman mu amon pesa mo man be yie fi adokoro mo ene mo ne from 470 ye de call 3001 ma nyansa e wo chimi mu ene uti koto e koto aba de ma NDC ene mo ne ade na mahama wo yesa Singapore ade ntina mo yesa papa wo kase nyina wo su oso wo yare wo hwe ne nan kra bandage ebo ho mo hwe video mko pe bi na mo hwe bandage bo papa ne nan wo se ne 5 bars na mo ntua de kakra no eno no oguso wo kope but what they say kilos aba senka mo nye na ko fa bi kura nko hospital aden mo yare ho sem se mo pese akuafo nde honhon ne yare ho no mo wujo musika no wana ensida Mahama Singapore muntu akuafo ne ka ade areho nyama areho ho papa ade wankobo kro no onu ane bre so aba no pesi wodi ade mo cheche mo nsegu mo china mo bo mo yem sa ade mo ko no mo mo kokasa da ko mbe ko mbe twitwa mo akuafo mo ni abdo da ko mo ko mbe twitwa ma me se mo mane fa areho endome mo na mo mudua so Tira wadwe mame e wo comment section. How you Penyah Media.